بنوا خوادای کو جیان آوا کریه دست پدکم. او خوادای بلند کو لسر زمانان پیوان ده آفرین. بنوا خوادای لفتکار کو هجاران جی اردر راتقه و وان ده حبینه. جرمن گناهکاران ده بشخینه. جریان افوق وازان قبول دیکه. همو تشت و همو کس موری چکومیروف لبر فرمانن ویسری داتینن. او خوادای و خوادیل لطف و کرما بنیهایت کبی هر کارز دزانه و دقدینه. همو رازو و شارتیان مخلوقات خو دزانی و خوادی وانه. بلندو و سرگوی هر لایق ویه. لور سلطنت وی ببین و سریه. او بیخواجی متاچی تو تشتکی نینه. جی خوادا پیشتر تو اله نینه. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم رسول ویه. دایه نمجنه یک شرط اسلامیه؟ بله کوریمن میجی شرط کی اسلامیه. وی گاوی دایه تو دکاری جمن را بسا شرطن در وی نمجی بکی؟ از دخوازم فیر ببم. چاوا از بحث بکم همو کس دیگه امریتا دوی شرط این اسلامی هیم ببه. گلو حسانی ته هیم بون دایه؟ چاوا به حسانی ته هیم بون. ده دینه مده تو کار زحمت نینه. گله کی باشه پشتی از سینه شرطن اسلامی ببم از هوالن خارجی بس بکم. از پرپر و گلومچ کرجی بس شرطن اسلامی بکم. جبو بکاربم بس بکم دوی پیشی از بخواهین شرطن اسلامی ببم. بله دایه گو هملتیه. شرطن اسلامی پنجم کوریمن. پنج شرطن اسلامی نه؟ بله احمد پنج شرطن اسلامی هنه. وی گاو ام دکارنج شرطان پیشین دست بکن. پیشی دخوازی که شرطن اسلامی جاره که دیمرن ریز بکن. توی یک و یک پیشی؟ پیشی از ایوان پنج شرطان ریز بکم. باشه دایی وی گاوی دست به شرطا پیشین بکن. مگود شرطن اسلامی پنجن نه؟ بله دایی تگود شرطن اسلامی پنجن. شرط اسلامی پیشین آنینا کلمه شهادتیه. یعنی باور کرنا که خوده پیشتر تو الله نینه و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم رسول ویه. از به شرط دزانم نای بیراده تاوی باوی من وحینه من کربو. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن عبده و رسول الله. اره تو معنی یا پیوان کد بیجی تو دلی خود در باز کنه؟ بله معنی یا پیوان کد بیجیم تو دلی خود در باز دکم. بیجیم که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن عبده و رسول الله. از شاهدی دیدم که جبلی خودت تو اله نینه و دیسا شاهدی دیدم که محمد رسول خودیه. اره حتی که کلمه شهادت بزمان نبیجه و دلی خود تصدیق نکاره ببه مستمان. جبر که باور به هبون و یک بنا خوده و تعالی و به رسول الله علیه و سلم و هم شرط ایمانیه هم اسلامیه. حکه یکی به آوای ایمان و تصدیق نکه نه ایمان آوی کسی تیتا حسباندن و نه جیبادتانی مقبول دبن. شرط پیشین اسلامیه باور به هبون و یک بنا خوده و تعالی و رسول الله و محمد جی رسول وی و رسول الله صلی الله علیه و سلم. از باور دکم جدیل تصدیق دکم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن عبده و رسول الله. چهوش چی باش چی ahılmend و dilnivaz dipeyivin nevisa şerte yakamına İslam'e çihveş bes kırın. Duhvaza emji bese bikin. Şerte peşine İslam'a enine kelime-i şehadetiye. Enine kelime-i şehadete. Gotünü jidil buvar kirine evi gotüneye. Eşhedü enne ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammede Resulullah. Nevaye Allah'e li erd üs esmana jibile vitu kes tutftiş ninaku ibadet biyun rehep hege angolayı ke perestine bi. Üherviya jiber kulü Mekke hetiye dünya. Hazreti Muhammed sallallahu ve sellem kure evdilaye. Heşiminiyay erep. Evdi Resulü huede tealaye. Yani peygambere viye. Pırpıra delal şarta paşına İslamete gele hıvaş beskır. Denija ji emherun gola hıvaya heşun bigi hıjın hevalen hayvane hıya yedin. Em pırsa fikran van jibikın. Bi
Vallin terasku gulum içke. Fikre to zor beşe ku em hevelin heyvanı yenmeyendin. Bu binu pırsere van bıkın. Hevalno em hatın. بی حوالو هم بخیر هاتن بهنا کلیتن و میسکو امبر هاتو و جی هون هاتن وان دران نو سایه بله گرو گشت چوله جبو صحت گراوی باشه Beğe delal, em jibero gere derne kıtine, em hatine jü bodiş tek gring. Kurtehi ez bejimte, em behse kelime-i şehadeti dıkın. Megodi vı bijere de ka fikri remana teçine. وای از بینی هون پرسا فکر من دکن داز همان بیجم بری هر تشتی اف چی کارک باشه که هون بحثا 5 شرطین اسلامی دکن کاری و پیروز به حوالنو 5 شرطین اسلامی دوی گله کی باش به بحث کرن جبو مروان و جبو تایبتی جبو زاروکان لورا باوری و هبون و یکبون خود تعالی و برسول الله علیه و سلم هم شرط ایمان و هم اسلامیه از بنی ازنا و هبه از نهاج قاصد درنکی جو حضرا و درم از بیم Vey be kaçu. Meçi hüveş sohbet edikir. Ve gavnika dorakiye. Ez benê hinek misada xwe bide. Ez dixwazim di dar beriya wî mijara da huzurê xwe bibînim. Ziman çûnkî mijdara hinek gelekî giring e. Biya min mijdaran ew qas giring e divê baş bîne bilkişindinin. Bi mira mencernis bitite te qevheşim. Gave ez hatim ve deremin te hundere avde netü gelek xemin bim. Levrem dizanın tudur bereyevan mijaran huvediye zanyokun kuri. Medigo ka em huzure remanete tejihim bibin. Biraya çırnız, pirpiro rastı beji. Zuşer tepeşina İslam'a kelime şehadete ve beja da ku enfer bibin. Başa gülümişko, ser çavan. Na herkes baş kuye xwe bide min. Ev kainata em lê dijin, çar ailê bê dilê min hebûne. Ew efrengiriya mezin xemilan diye. Em berê xwe dibin kîjan alî lê rastê reçek ji wî Xwedê kudret e. Em ku diçin lê rastê eserek ji wî Rebbê Xwedê kerim bin. Bi gua min ez şahîdim didim bê Xwedê Teala ku ji bilê Xweda ku îlahî nûne û şahîd dibim ku Muhammed Resulullah Xwedê ye. eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ez şahidi dedim ku ji bilê Xwedê tu ilah nîne. ودي شاهد تبمكم محمد رسول خديه. Bi hevalan mine deler perperokümüş şıngıf. Aferin. Kelime-i şehadete ve çiğ huveş kod. Bi sedanu hezeren kuluken rinde bedevli değeri dore mene. Lebi gutane kelime-i şehadete ve dıdülü cergemede kulukke bişkuvant. هوالنو روزباش و همویاره تبیجی پرپروک لچولان سر کلیل کانه دفرین و چوانج بوا قید دکه اجزو که هاتم و درکتم دما از بیجم و کلمه شهادت دوی جواره بیجم از گله که کیف خوش بوم Figav hevalno en behevre cerektim bejin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulullah. Dengi ve pır xoşe. Jdur u kur hatemin ve avazı ve hat jihatım. Şert-i peşine İslamiye kelime-i şehadet xoş u şirine ve pır şirin god. Em jî xoşya gudar dikin. Ve gav hevalno şert-i dünyamine İslamiyeti jivi dizane gelo. Ez dizanım hevalno. Hun bebejin eri dixwazim şert-i dünyamine İslami ez jwara bebejim. Serçevan hevala pırpırok. Em hemü düzanın kutu gele hıveş behsa tişkatiki. Nihaji sebrami nemaku emli hevaya tene züke des peki. Şerta dünyamine İslami nimişkirine hevalno. Nimiş ibadetek u peygamberê me Hazreti Muhammed hînî mirovan kiriye. û bi ibadetek ku xwendin di hin wextan de tê tekirin. Her wiha nimêj da avdîtiya Xwedê de diyarkirina herî giring e.
Hey aferin xuşka pîrpîrok. Tiştê te got pir xweşiya min hat. Te gelekî xweş wê got. Ez dihim qey zarokê xulûd te guhdarin tu carî ve tişt te got vî ji bîr nakin. Hey, biraya hespo. Ej dibem gayvan piyavan xweşku xweşka pırpırık ve got ve tojari ji bir nekin. Niye beşvan kir şu şartta diye amına İslami nimaje. Hevalno, deverin, em guhbidin, Ahmado, bavevi, bivi avayı dergahı, nimaj de hin diştin din, hin bubin başı. Geleki baş hevaya gulomiçko zam göbedin wan. Ke havanno lazgın nekin ve havalame hazarla jigat. Evalên delalê min biborîn ku ez ew qas derenketim. Ez ê bixwe ji derenkêtinê qet hes nakim. Xewdê me xezala wek zîrohên lazûk efrandiye. Li wa xuya ye ku car caran dibe ez ku dereng dikevim. Ji ber wî yekê ji we hemûyan carek din li borîna xwe dixwazim. Gav niye em herin mizgaf diki xweşu spayî. Li ve gotiriya Ahmedü bevevi bikin. Hün emü amadene. Ez amade me. Ez bala xwe baş didim xeberdanê Ahmed û bavê. Gelo hûn jî hazirin hevalno dibi qey wê jî got belê. Niha ez jî amade me hevalno. Li berê dest bi ravekirina nimêj bikim. Dixwazim car din şerta yekê min a İslamê kelime şehadet bikim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulallah. Ez şahidî dikim ku ji bilê Xwedê tu îlah nîne. Wisa şahidî dikim ku Muhammed Resulê Xwedê ye. Ere hevanno. Paşi ku hevela xeza cerektin şarta yekimina İslam'ı bir mede dura bekirin. Nihajı em dest bir guhtere kirana xeberdanan Ahmedü bevavi dikin. Hün heme amedine. Belê em amadene pir. Belê em amadene pırpır em amadene. Belê em amadene pir ve ez jî amade me. Bele, em amadene pırpır. Li gorî ku em hemû amedene nihazorokno em guh bidin Ahmedü bevavi. Diya min şerta peşîna İslamê gelekî baş ve got. Dixwazî bavo ez dubare bikim? Dubare bike baş e. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu Resulullah. Piştî gotina şerta peşîna İslamê lezgînî ji dilê xwe jî derbas dikim. Ez şahidî dikim ku ji dilê Xwedê tu îlah nîne û dîsa şahidî dikim ku Muhammed Resulê Xwedê ye. Bi vî awayê ez bi dil tesdîq dikim. Baş e bavo? Baş e. Lawra yekî ew kelime-i şehadetî bi ziman nebîje û bi dil tesdîq neke Müslüman neye qebul kirin. Hemdê Xwedê ez li Müslümanım. Hemdê Xwedê em hemî Müslüman. Hemd û spas. Yek ji pênc şertên İslamê nimêjkirine ne wisa bavo? Belê lawê min. Duyemîn li pênc şertên İslamê nimêjkirin e. Ji hemû îbadetên nimêjê yî herî mezin û bîfazilet e. Nimêjek ku di wextê da tê têkirin emelekî wisa ye ku Xwedê behtir jî her karên jî hez dike. Emel çi ye bavo? Emel ku ew karê û fermanên yêzdanî bi cih tîniye. Wekî din meneya vê peyva emel hene gelo? Lê çawa peyva emal tê mehnaye kardarî û bi cih anîn. Yani em wiha bêjin dibe gelo? Nimêj ku digel îbadetên de herî mezin, herî feziletdar e ev e. Heke em di wextê xwe de bikin, ev nimêja ku em dikin di bekardariyek ku Xwedê bêhtir ji her karan jî hez dike. Belê wisa ye. Lewrê ji efendiye me Resulullahu aleyhi ve sellem pirsa emelê ku Xwedê behtir jî hez dike kirine û gotiye. Ew nimêjkirina ku wextê da ye, ferman kiriye. Em rojê pênc wext nimêj dikin, ne wisa bavo? Belê, em roja pênc wextan nimêj dikin. Xwedê Teala wiha ferman dike. Nimêj jî bawermenda wextê wext ferz bûye. Pênc wext nimêj di şevê mîracê da ferz bûye. Çi çax ferz bûye? Yek û nîv sal pêşî hicretê di 27 meha Recebê da. Vê gav ferz çi ye bavo? Fermanên Yezdunî ku û bi cih anîne wan mecbûrî ye. Ev wazîfayên mecbûrî ne. Nimêj jî li hemî Müslümanan ferz bûye. Nimêj mîraca bawermendan e û di hemû dînên heq da îbadeta nimêj heye. Heta ku berî ku nimêj di şeva mîracê da hatiye ferz kirin.
Peygamber me sallallahu aleyhi ve sellem nimêj dikir. Xwedî Teala roja 5 wext nimêjin merbe li hemû mirovan ferz kiriye. Müslümanekî hişê wî digihêjê divî 5 wext nimêja xwe bike. Kur be keç be. Hemû zarok ji hîne îbadetên wek nimêj û rojê dibin. Zanyariyan ku ew îbadetên îcab dibin ji bo zarokan hedê tene ferxirin. Dema ku zarok digihêjin sala deha ji alîkî wî hîne nimêj dibin û ji alî din ji bin Xwedî zanyarî ku bu awayesekî rast îbadetên xwe bikin. Êdî ji wî salî yanî ji sala deha pêva lazim e dê û bab ji bo zarokê xwe teşwîqkarê nimêje bin. Heqê zanyariyan zarokan kêm be divî ew bigihînin temamî ku hîşê wan nagihêje. Baş ku min jî di wextê xwe de miraq kir û min ji we pirsîne wisa bavo. Belê kurê min, te pirsî û te mesuliyetên de û bava anîn bîra me. Niha tu dixwazî em şitên nimêje fer bibe. Ez ji xwe çeşîdên nimêje dizanim bavo, hezikê bijmêrim. Te bijmêre. Çeşîdên nimêje ev in. Nimêja sibê, nimêja nîvro, nimêja esir, nimêja êvarê, nimêja eşa. Rast e? Rast e. Her bir şey. Ez bi çeşîdên nimêje dizanim. Wê gav tenê li mizgeftê nimêj tê te kirin bavo. Lewra diya min li mal de jî nimêj dike. Nimêj li hemû deratê te kirin. Hemû dünya û hemû der Xwedî afrandiye. Li hemû cîhan nimê te nimêj e. Li çiyan be, li deşt û zozana be, li mal be û li kî dere be bira bile be. Dünya bi xwe mizgeft e. Wê gav çima mizgeft hene? Mirov mizgeft ava dikin ku kom bibin û tevî hevdî îbadetê xwe bikin. Hemû Müslüman xwişk û birayê hev dune. Em li mizgeftan kom dibin û ji bo rizaya Xwedî nimêj dikin. û em hez didin birîtoya xwe. Gelekî baş e. Müslüman ji bo 5 wextan nimêj li mizgeftan kom dibin. Ji bo nimêja sibê, a nîvro, a esre, a êvarê, a eşayê. Ha nimêja înê jî heye ne wisa bavo? Roja îne cejna hefteya Müslümanan e. Müslüman tev xusûsî amediyên wî rojê dikin. Di vê roja da tev guh didin weiz û nesihatan. Godariya xutbayên mela dikin. Weiz çi ye bavo? Weiz pend û şîretên nêzanî ne. Kesê ku weizê dide jê ra dibêjin weiz. Weiz ew kes ku şîretan nêzanî dide. Bavo wacib çi ye wê gav? Wacib fermanên dinê ne ku pî fêrzantin. Têta mehneya ew tiştên ku dest jî naye berdan. Ji bo numûne, nimêja wîtrê ku li pê nimêja îşayetî tê kirin wecîb e. Nimêj ferz û wecîb hene. Dest nimêj girtin gelo ferz e an wacib e? Dest nimêj girtin ferz e. Ferzên nimêje 12 hin. 6 divî pêşiya nimêjê da, 6 jî dema nimêjkirinê da bi cih anîn. Beriya nimêje em dest nimêje digirin ne wisa? Belê. Em beriya nimêjê dest nimêja xwe bigirin. Paşê ew kesê ku çavê wî li nimêje heke hebe necîsî canê xwe, cilê xwe û cihê nimêjê pak û tahîr dike. Aliyên laşê xwe ku nîşandana wan bi ebedî te. Bi kincên xwe ve dişîre barê xwe dide qiblehe. Qibleha Müslümanan Kabeya ku li Mekke muharremiye Müslüman li ku derebin dema ku nimêj dikin divî berê xwe bidin qiblehe. Yani istîqameta Kabeya û vî avayê nimêja xwe bikin. Evane ferzên beriya nimêjene ne wisa bavo? Belê, ew ferzên ku pîşa nimêje lazim e bên kirin lê heye em bêjin. Dixwaze tiştên me got dubare bike. Tiştên heya niha bavo? Belê, ka bêjmire. Ferzên pêşî nimêje evin. Em dest nimêje digirin, laşê xwe cilên xwe cihê nimêjkirinê paqij dikin, berê xwe didin qibleyê yani Kabeyê, heya niha bû çar. Wekî din çi heye? Wext heye, 5 wext nimêj û nimêja îne a îdê û terawîye hemû wextê wa hene. Nimêjên ku di wextê nehatî kirin, wek nimêjê kirin neye hesab kirin. Wê gav ha ji wextan nimêj hebûn ferz e. Belê, wext yekê ferzan pêşiya nimêjê ye. Piştre çi ye bavo? Piştra niyet e ku ew ferz e şeşemîna berê nimêjê. Niyeta ku berê nimêj têta anîn bi eslê xwe niyeta dildaye. Wek numune, ya Rabbi, ji bo rizayê te niyeta nimêja sibê tînim, te digotin. Ferzên ku lazim e berê nimêja bê te pek anîn ayvîn. Bavo, wekî min fêm kir, ferzên berê destpêkirina nimêjê evin. Dest nimêj girtin,
پاقشکرنا لاش جلو جهن میجه پیچاندن جهن ادبی بری خودان به قبله نمیجه خود وقت خود کرین و نیتانین. بله، او فرزن پیشیا نمیجه نه. ما گوتی بو جد دست پیکا نمیجه 6 فرزندین هنه نوسایه. بله باو، فرزن کلازم جد دست پیکا نمیجه ورنه پیکانین کی جانن؟ تکبیر افتتاحی بگوتنا الله اکبر نمیج دست پیدیکه. او تکبیره دست پیکه کیا کو جرا تکبیره افتتاحی دی بیجن. قیام دنمیجه دا فرزه. دما کو دوی لپیا بسکنی لپیا سکن فرزه. حق بیقابت آن نخوش نب او دسا رونشتین نمیجه خواه بکی. دوی نمیج دوباره بکی. دی قیام دا ریپوراست لسر پیا تیته سیخنن. قرائت یکو نمیج دکه فرضه کو او صورتی که ان چند آیت جی قرآن به دنگه کی پیدی حسه بخونه خواندینا به لیواندن و زمان و لیوان و به دنگه خواه حساندن وکی قرائت نیه حساباندن بیشترا رکو به آوائه کی رپوراست تواندینا سری و پشت ده دوی لحالی دا دستی چو چوکان بیشترا سجده ده پشتی روکو دا جاران سجده تکرن. سجده نوبرا هر دو دستان دا دانینا عرده یا عینی و پوزه. یه داویه جی روشتینا پاشینه. روشتینا پاشین داویه نمیجه دا روشتینه که بقاسی خواندینا اتحیاته یه. جخین فرزان وجوب و سنت و عداب نمیجه هنه. آداب نمیجه ده چی معنی باو؟ آداب جپیر و پرگار را دبیجن. او هنه قاعده شرده و عدبینه. عداب نمیجه گرینگ او کو تو دید نمیج دا تبی حضور بی وکی دین جلی خواه بدی هف به پیرو بی پرگال بی و قادیان هر وکی دین قاعده هنه بابا لیچاوا وک نمونه مکروه نمیجه هنه تگو مکروه چیه؟ مکروه او تشتی کو او آنجاق تو بی بکوی زوره او تو بکی حقیت نکوی زوره کرنه وی تشتی وی بی محضوره او تشتی کو کرنا وان نه حرامه لی کرنا وان خوش نیه مکروه نمیجه اون د نمیجه دا خوور دا ودا هیجاندن د نمیجه دا باشکن د نمیجه دا به مزارات و خواب جهه خواب سپارتن و هن تشتین دن مکروه نمیجه نه جبی وان تشتا هن تشتی که هنه کو نمیج بتال دکن وک نمونه اخافتنا سر نمیجه دا پاکیجان کرنا قریکه درخستنا هنگ دنگان هندوره یک ریکاته سه جارا لپی هف جان خواه خوراندن و تشتین به پرگران وکتین دما کل سر نمیجا تیته کرن نمیج نتال دبن کسیم با عقل تشتین و سناکن باو هکا یک اوانا بکه و نمیجاوی بتال ببه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمان دکه دین سرانسر عقله یکو عقلی جیرا نینه دین جیرا نینه کسی که عقلدار خواه جی همو کارن حپیر دور دکه ایجابن دینه همو پیک دینه تایبتی نمیج هروی ها حاتیه گوتن نمیج دیرکا دینه دوی میروف 5 وقت نمیج خواه بکه جی خیلی 5 وقت نمیجه دین جی هنه نه و سبابو؟ چوا ما بحثا نمیجه نکریبو وکی دی نمیجه ده اینه ها نمیجه ایده رمازانه او نمیجه ایده قربانه نمیجه تراویه و نمیجه نافله جی هنه گلک باشه خدا تعالی وها فرمانده که محقق نمیجی به حیات او خرابیه دور دخه به خارنان خودی عبادت حریم مزنه دما تو او مزن دبی دهق نمیج دا تو بحتر آگهتر دبی نها او قاسیه بس اتیه باشه بابا گلک باشه
Ehmet tevi bave hıve jibo meçi hıvej nimeje ku şarta duyamına İslamiye ravekir pırpır. Le veki togeti. Burası gıleki spayra ve kırın. Gıleki bir kere feydabü. Meci sohbet evan gılek tişten bir kar hlani. Ezdi bem gayımız orakken kuseyra bankı. Jivan gelek tiştiğin kırın. Bimin jivi saye pırpır. Ku em hin bun zaroke behtir hin bune. Le pirpiro pişti ku em şarta duyamin İslam'e hin bun. Ni em şarta seyamin hin bin. Tu dibe başe. Başa gulamiçko ev şarta sayamına İslam'e. Roji gırtın gelek südü faydar jere hene. Her Müslümanek gava agıh gıhış tıvarojiye meher Ramazan'a bügre. Ev roji de sala duyamanı icrete farz hatiye. Ev roji ya ku jibo rezaya ıksveze tete girtan fazilete vi pir mezine. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem neh caran roji ya Ramazan'a girtiye unni meja tevari kiriye. Beri ku em behsa feydeyen rojiye bıkın dikmazin birsek jite bıkın. Ka bu pırsıkılamışko? Dergaha paştokiyini kırinde tuçide dibe. Paşkotunu te got, evjuku hata brate. Hayvan tucaran paşkotunu ye nakın. Demin jine got hayvan poşkatineye dikin. Min pirseki jitekir. Dergaha poştakine de fıkrate çiye. Hemin tupursa fıkramındıkı, fıkramınla. La eza bahse fıkramıroki sana bıkın. Kuğuma etaza, nigıjı kımete, yek payva vi. Tu paşkesi ne piye ve. Jubotu kesi, gotinen harap ne beje. Böyle ev kesek, Gence an harap be. Hekanetu yeki haraptaki haraptır. Yeki genç jidiki harap. Ki beje filan kes yeki harabe. Bızane bir kü ev eyba heve eşkere dike. Gave tu behse harabiyan. Hın kesen diki. Gava tu bahse harabiyan hın kesen diki. Heke turasji beji. Düğülür cenate dike venev harabiye. De icabroji be. Bılamuro deve heve peşiya peji jigotinen. Ne baş bakış kekü bidürü reji haberünü ve farinan. Bir kurtisi gava bahse yeki dibe. Devemi bir bu eveki kuveşu baş behsi bu kesi bıkın. Yehere gırınk. Başkotun dıdine mede gunahe. İcarde moroji Ramazane. Devadılamıra beş çığı genciye be. Çıkhoşe, iyi rojem rojiye Ramazane digrin. Rojiye kemina meher Ramazaneye. Jipen şerten İslami, yek ji rojiye ne olsa? Beli, jipen şerten İslamiye yek ji roji kuremin. Bla bayete behsa rojiye bike. Ez sfreya iftare datinim. Ve beri banga evare sfreya iftare be amadekim. Tu bayete u ez dvem embehevre bixuşu huzul heviya bange bisekine. Leheviyateme kutubasa rojiye bike. Ev yek jipen şerten İslamiye. Xwedê Teala di sureta çêlekî da wîha ferman dike. Bawermendno roja li ser ferzê hat ku ev ferz hatîbû li ser ummetan berê jî. Ji ber vê yekî rojiya Remezanê ferz e û yekî pênc şertên Îslamê ye. Her Müslümanan gava aqil gihiştî di vê rojiya da meher Remezanê ku di sala duyemîn e. Hicreta da ferz hatiye bila bigire. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem neh caran rojiya Ramazan'a girtiye û nimêja teraviyê kiriye. Fezîleta rojiyê ku ji bo roja Xwedê tê girtin pir mezin e. Rojî karê sebrê ye, ew sebra li hember guneh û xerabiyan e. Rojî rehmet e, mertabek e li hember guneh û xerabiyan e. Ew rojiyên de miha Ramazan'a da tê girtin û ew nimêjan teravîhê digel hurmeta rojî û miha Ramazan'a tê nîşandin. Ew hemû dilê mirovan ji nermêjîna mirov dest ji xerabiye berdidin û nîspeta sucê li gora mehên me ya nîşkeve dikeve. Wekî din jî kesên dewlemend ku di meha Remezanê de hîn dibin, kab birçîbûn û tîbûn çi ye, bêhtir ji halê feqîra dizanin. Rojî saxî dide canê mirov. Şadiya mezin e û bi hem padide însan. Ka vî şadiyê şîfreye fetara ku em bi hevra rûniştinê bide ber çavan. Xwarinan cûr bi cûr li berman e. Kes ji me dest dirêj nake. Ji ber ku guhên me li bangê zimanên me di duayê de ye. Dilê me têra huzurê ye û em heviya Bismillahirrahmanirrahim. Xwedê me ji bo te rojî yegirt.
برزقیت روژه خود کشینن. حمد و سپاس جبو نیمتان تدایه. جبو صاح و عافیت. آمین. آمین. الله اکبر. چه دنکی خوش. مزناتی آفراننده جارک دین دا اشکرا کرن. دست بی بسمله دریج شفره دبین کو تیر باش که انسان او اکرامیه ویه. زمان دعایه دکن. رب منو روژیا من جبوتیه. از بته باورم. خو بی او دست برن و من فتارا خو برزقیت دایه کر. ایوار باش دارکلو دنگ احمد و باوی وی هات و نه بحثا روژی کرن گوی من پر توشه گوا دور لناف دهلی بمش دنگش دور باشتی من در حقی روژی ده بحثا گلک تشتی خوش کرن من باش گوی خوادا و همی تشتی بیسی هیوی دکم زاروکنو وجی باش گوی خوادا صحبتا وان اگه ویتا توشه یه مهید تشتره برای گرو نوسایه زاروک نو باور دکم همو زاروک کن کو نها تماشه مدکن باش کوی خودانه بحثا روژیه وی زاروک نو هیوی دارم برای هرچو راست بیشه برا وی باش گوداریه وانتشتن در حقی روژیه کریه لوری دوی هر یک مسلمان ایوانا باش بزانی به یا راستی ازو برای ارچو امپر لحو ناکن لحقی مجارا ما شرط اسلامی به وی گاوی ام باش لحو دکن کل راست بیشه زاروک نو از جی پرش گر هز نکم لگاوم مجارا ما شرط اسلامی به وکی گر گوت ام گلکی باش لحو دکن نها اندسا گفتاریا احمد و مالباتاویا خونشیرین بکن باشه بیا من باشه برای ارچو باورم زاروک نو صبرا و جنایی و هند بیشن کا نوی سایه زاروک نو نوی سایه قیدنگی و جی آتمن و گو بله و گاو که اندسا گفتار بکن تماشا بکن و گوه خواه بدن وادسا امل مالا احمد وانه من میجا ایواری لماله کر جبو تریوه اما هرن مزگفته منارا دخملینن تفد برقن نویسو پیوین خوش چه شناهیه رمضان شناهیه لاوه من مها پیروزه روژیا رمضان دسپی کام ها رمضان حیا جشن رمضان تیته کرده بی روژا 25 شهمین دی چی سره بابا تو چه ماتم دی بیشن روژیا رمضانه هن روژین دی جهنه گلو لیکوره من هن روژین دی جهنه یعنی تو دو بیش روژی جور بجورن بله
روژی جور بجور شه جشن روژیه نه یا فرض و یا واجب و یا نافله روژیا فرض اوه کو مها رمضان هم دیگرن نه بله روژیه فرض روژیا مها رمضانه او قضا روژیا رمضانه او روژیا کفاراته لی روژیا واجب چیه؟ روژیا نظیر نه قضا روژیا نظیر وکی دنجی روژیا نفله هنه اوان روژیا گلکن پاش تو اوانا هین بینوی دوی کی روژی بگرن؟ جبو که روژی لسر یکی ببه فرش دوبه شرط هنه یک دوی از کس مسلمان به یا دودان دوی عاقلوی کسی بهیجه بابا تدی sabah سا عاقل کر برای جمین گوتو بو رسول اکرم موها فرمان کریه دین سرانسور عاقله یکو عاقل خواه رننه دین جا جیرانینه وکی دین کسی که روژی لسر وی فرزه و دیدو شرطن ده روژی نگره وکی کو پر نخوش بکوه بله هکه نخوش به او روژی گرتین نخوشینا وی گرتین دکه وی گاو روژیا نگره دما ساق دبه روژیا خو قضا دکه هکه زیده اختیار به او زیده نخوش به روژیا نگره لی بله یکی بلنگاز جی سبه حتی ایواری تیر دکه روی روژی ناگرن پشتی رویتیا روژی دگرن گوه بده خودی تعالی صورت چله کده چاو فرمان دکه روژی لی روژان بیجمار این لسر وی هاتین نفسکاندن که جی وی دا نخوشاندن آنجی رویتیه دا با خاصی که روژ نگرتیه بلا پاشیه او قاسی روژ بگره جبو کسی بی مزارت که طاقت نگرنو وکی اختیار آنجی نخوشان هوی نامیه شفا جبو وان فیدیه لازمه فیدیه بقاسی ترکرنا فقریه که وکی دین که خیرک بدلخوازی دیکه جبو وی چتر اوه هکه هون راستیه فهم دکن لهمبر هم زحمتیه روژی گرتنو جبو وی چتره ماها رمضان ماها کو دیده قرآن هاتیه دخستن او قرآن کو ریبره میرووان هلال دیت بلا روژیه بگره که دوی دما ده نخوش به آن روی به قاسی روژن کو نگرتیه بلا روژن دن بلا بگره خودی حسانی جبو خودی دخوازه زحمتی ناخوازه او دخوازه هون جماره بگرن و سر خودی بلند بزانن لورا وی ریا رت نشانه ودایه بالکی هونه سپاس بکن اوی روژه دگرن هر دی شاهیه دنه سپاس خودی رم روژه خود دگرن پیشی امنیتا روژه دکن هی پیشتر جم پاشیه ویدکن بله ام پاشی ویدخون پشره آوه ده و خود ورددن و نیتا خود دینن دما بانگا ایواری تی خوندن ام فتاره دکن دایه بین کرنا کلیل که روژه بتال دکن ناخر خراب نابه لی بلی گواتو بروژی بو مجبوریت و تشتک تایم بکر روژی بتال دبه حکه تشتک خوارنه بجویی دی ساج روژه خراد به هکه ام بینیش بجون بتال دبه هکم بینیشته بجون روژیامه بتال دبه لا هادی کو درنگ نبویه ام هر نمیجا تراویه هکانی لمزگیتا جیه نامینه هوال نو در حق روژی داجی ام باش آگاهتار بون نها دورا چارمین شرط اسلامیه چارمین دورا زکاتیه در حق زکات دا هون چی دو فکرین؟ زکات فکرین یا هر یکی من بلا قیمت زکات باش بزانه از مشهنگی و کیمه کاری منه و کلیک کلیک دگرم و پولنا برهف دکم یه کوهر برهف دکم کم دکم و جوان هنگف چه دکم وکی هون زانن خوارنا مروف هری جه حس کن هنگفه گاوا پید بیسم کو ددم فقیره از گلکی که خوش دبم نوسای هوال نو جپین شرط اسلامی یک جی زکاته زکات عبادت یک مالیه دولمند هر سال جی چلی یک جی مال خود ددن کسی فقیر و محتاج یعنی کسی حقیری زکاته هوال نو هنگل خوش پیوین و گوت انفر بون کو شرط چارمین اسلام زکات دانه و مفهم کرد که زکات عبادت کی بپرانه هک نخمرو وان را رجی بگوتا من نبیگوته هک تو پریشانه نخوازی ویقا پریشانان جبیر نکه نه هته چیه ببخشینه هفجه دارم زیکه فخیرن تربکه جلالی وان بکه بلانگا زنج داره خوه بنسیب نشینه خوه ده تلاجی گناهتن ته افکو بکه کفا تنگه زران بینه
Sonraken etin bistine bin çengene u evin bibezere. Sekbörü gitut be. Dest balaviye neke. Destimele xeve bügrele beleke zikate heve bude. Zikate mehakkik bide. Mineviği şiratiyle van bıkıre. Em behsa pen şertên İslamê dikin. Hemû pirsên min tevî diyamın tu bersivên gelek xweş didî. Hûn jî ku dizanin van tişta? Em dixwînin kurê min, pir dixwînin. Ji bo pirsên ku tu ji me dike em dixwînin, ji bo xwe em dixwînin. Dema tu mezin bibe tê jî bixwîne û tê jî bersivan bidî. Ew pirsên ji tu me dikî bersivan van wî pirtûka hîn dikir. Her pirtûkên din jî hene. Le bersivan me ji bo pirsên te en dexe şertên Îslamê. Ji xwendina wî pirtûkê tê. Binir, pen şertên Îslamê derheqê zîkatê da pirtûk tê çi nîfsandiye. Zîkat tîta mehena paqî û pirbûnê. Zîkat îbadetekî malî ye. Kesên dewlemend divê her sal ji çilî yek malên xwe bidin feqîr û hewcadaran heqkirî. Zîkat yek jî pen şertên Îslamê ye. Xwedî derbarê zîkatê de wîha ferman dike. Nimêja xwe bikin, zîkata xwe bidin, her xîrekî hûn dikûn û dişînin hûn di qatê Xwedê da bibînin. Karê hûn dikin Xwedê miheqeq dibîne. Di Qur'anê da gelek caran nimêj û zekat di gel herd û tê te behs kirin. Ew nimêjê dikin, zîkatê didin û baveriya wan baş e axiretê ye. Derbarî ferzbûna zekatê û fazileta zîkatê dayîna gelekî hadîsê şerîf hene. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem muha ferman dikiye. Pêşiya pêşînan avana gazî îbadeta ji bo Xwedê bike. Piştî ku evî hene fehm kir û qebûl kir, bi van bide zanîn ku Xwedê Teala bi roj û bi şev 5 wext nimêj ferz kiriye. Dema te zîkata xwe girt, wê jî malên ku nezera gel da bi rûmet û dûr bide, ji nifira mezlûman û xwe bide alî. Lewrê perde di navbera dua wî da Xwedî da bîne. Yani wiha tê fêmkirin ku dema zîkat standîniye hilbijartina malekî herî baş xweş neylîriye. Li heqê Xwediyê malê ji bo zîkatê malê xwe ye. Herî baş bi dil e. Xwe û ji dil ji bo Xwedê bide. Ew yek çêtir e. Çika jî tu ne mecbûrî malê xwe yê herî baş zîkat bide, zîkat jî malê herî nebaş û yekê din jî nikarî caiz e. Mesela em bêjin bi sedam pêzên carekî pir dewlemend hene, çi qas ew ne mecbûr e ji pêzan jî herî mezin bide, dîsa rast nîne ku yê zayîf û nexweş bide. Ne caiz e. Yê herî rast e we ku ji pêzan kemzêde, pêzekî gewre û jinde bide ne rast e, ne caiz e. Di nava wan de yekek normal û gelekî baş bide. Yani heqê ji malê xwe en newerast bibe. Vî gav fereziya zîkatê bi cih tîne. Müslümanê ku hema tîra xwe dike, malê komkirî, perê û zerê wî tuneyî bîn ji wî ra pêwîst nîne û zîkat bide. Yên ku mal û milk hene, piştî ku ihtiyacên xwe pêk bînin, heke hê jî mal û perê wan hebe, heke Müslüman be, azad be, xwedî aqil bin, bi bilûxî giştî bin, zîkat ji bo wan ferz e. Zîkat ji civakê ra gelek sûd û fayde hene. Wekî me gotîbû zîkat îbadetekî malî ye. Malî gotîbû wataya zîkatê paqî û zêdebûn e. Müslümanên ku ji destê wan ta zîkat xwe didin, ji xwe ew îbadetên xwe ya mayîn jî dikin. Ew kesên ku zîkatê didin, ew hevle didin ji bo ku nevekhevî û feqîrî ji holê rabe. Hevalno, ez dibim şertan İslamê ku heya nîma me ji mard. Em cardîn pêxev rez bikin. Vegav şerta pêncemîna İslamê ez bibêjim hevalno. Ev şert kelime-i şehadet e ve hat gotin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Wataya wî ew e. Ez şahidî dikim ku ji bilê Xwedê tu îlah nîne. û dîsa şahidî dikim ku Muhammed Resulê Xwedê ye. Şertê duyemînê İslamê nimêje hevalno. Mij Ahmed û bavê tiştê gelek basît fayde guhdarî kir. Xwedê ji wan razî be.
شرط سیامنا اسلام جی روژیه هوالنو جبیر نکن احمد و باوی گلک سپه و سودو فیده این روژیه هینه مکرن چاره اکتن از دخوازم دوباره بکن روژی برخدانه مرتالکی هم برخرابیانه شرط جرمین اسلام زکاته خود تعالی ده صورت چلیکی ده وها فرمانده که زکات خواه بدن هر خیره که هندکن و دشینن هون ادقات خوده ببینن کاری هندکن خوده محقق دبینه ما گوتبو شرط چارمنا اسلام زکاته ما گوتبو زکات عبادت آبوریه به کرتاسی حوالو جبی نکن همون مسلمانن که روشوان پاک زکات بدن نخوا شرط چارمین اسلام زکاته لشرط پنجمین اسلام چیه هوانلو کی بیجه؟ اوزه بجم هوالنو بی برای هستر افتوی بو چند وقت تنابینم وکی تو دزانی از لجیه ناوی دجیم جبر وی که از نکارم بیم جیه زوا کتولی دجی بکو هکتو dev belaşi heştir mijulneki eve jimere besta şarta pencemun ab İslam'e bike. Ve serçave min باور کین از بی بخش گلکه خوشه بم نهای جو وره بخش کم شرط پنجمین اسلام خجه یان تواف کرینه کابه کسی که بو خرزه خجه پک بن لازم هم جبو خوا هم جبو مالبات خوا ترى نفق حبه هوالنو niha pırpıra hinek tıştan jimmera bıjı kaem guhbidin pırpırçı dıbıjı Cik hissedikin Cik hem tıştan gısedikin Beri kuvve çürüke ve bejim Ez duru peyvededim kahramana behre çöle beyav Raya heval mezünü mezin Hevalno meye heştir Nevre dabre çürüke ku eze bevejim Gelek peyven viyen acev hene Önü yaca ez gezi vidikim مرحبا هوالنو از خشتک من لیوان چولن باوه او هر وه از باشت زنم جان لیوان چولن بواو چه خطرناک و زحمته خک پاریک نانو خورتک آوه و نما باور بکن زاروکنو لیوان چولن بیاو ده ممکن هند زنده بمن وقت دما کو دیام حجر و کره یا 2 سال اسماعیل علیه السلام اللي چلو باومن تیچو برچمانه او زار زحمت بدکشین پشتر جبرائیل علیه السلام در خوزیک چدک کو او خیکتاره در کنه آواز زمزمه نه پرپره حکایه وجبه Hevalno ve guhtarıya dostemeye hiştirkir. Ev basa zuri zahmetiye ziyana çölü beya bankır. Ji tecrübeye xeve başbutem dizeni kuhev qas xeter live der hene ku heme imkan jiyananine. Jiber ve yeki emzor spestikın hevele xıvaye heje. Hey pırpırı brumet heke izna تخب بجینا خین زور زحمتی خطر خینا وم چولان از غازم بجم مبست من به وی بخشی مزن تایه افرینین دایا می خواد تعالیه کوی خشه تو کس بیشیانه و ناگره کا و گردونه بس برن امل دغازم بتوزی یو بتوشم دی هاو خشک دی چی او دستنه و هر جنده طایبی دکتیزه دو ام گلک درس جیوان بوگران خلینن جبر بنکن Hevelan heja beguman hekane xvedi rabbe höme elemen xvedi tala her jinderekli gori dörü doğrele dıjı afiradiye heşsirli gori jiyane zahmetiye çölü baya ben beyav hatine afiradın niha ezbesse ya deli çölü baya ben beyav bıkım mizgef dehri pürözü mige desse dünyayı Kabe'ye Hazreti İbrahim aleyhisselam dayı kame Hacer u kurevi İsmail ve emreki Xude Teala ani Mekke. İro cihe ku Kabele'ye daniyur.
Hazreti İsmail aleyhisselam 2 salî bû. Bawen darekî xurme û suaxekî av danî bû. Wê çaxê cihê ku me kelê bû vala bû. Tu mirov li wir rûne diniştin. Av jî tune bû. Dayîka Hecer Emrullahü Teala bi teslîmiyetek mezin üstê xwe xwar kir. Ji Rabbê xwe re tevekkül kir. Ew ê li me hembêz bike. Du wextekê din xurme û av jî xelas bû. İsmailê biçûk ji birçîbûnê û ji tîbûnê gelekî westiya bû. Dayîka Hecer ji zaroka xwe bêtir nebaş bû. Bi hêviya hinek av, hinek xwarin û mirovekî bibine derket ser çiyayê safê. Ji wir heya çiyayê Merve meşiya. Gava İsmail ne didît li dû xwe dinerî wexta çavê wê İsmail diket berdewam dikir. Riya xwe ew çûn û hatin heft cara dubare kir. Wexta cîha çiyayê Merve li goyê xwe dengek hesand. Dayîka Hecer, ey ku deng dike, te dengê xwe şand me, eger tu karî alîkariye bi me bikî bike. Dûr cihê ku İsmail lê bû, li ba çala Zemzemê Cebraîl aleyhisselam hat dîtin. Bi baskê xwe erdê dikola û Zemzem hat dîtin. Zemzem de herikî bilez. Dayîka Hecer bi alîkî destê xwe û şerbikê xwe tije dikir. Bi alîkî jî ji bo av neherike û neçe bi axêriya wê qut dikir. Dayîka Hazretî Hecer ji Zemzemê av dida Hazretî İsmail. Wê jî vexwar. Cebraîl ji wê re got netirse. Av xelas nabe. Vir cihê Beytullahê. Vê beytê ew zarok û bavê wî wê çêkin. Muheqeq Xwedê û vî karî bikin ji bîr nake. Hazretî Hecer û kurê wî Hazretî İsmail li dora çala Zemzemê jiyana xwe berdewam dikirin hinek. Hinek cürhûmiyên ku ji Yemenê hatin li bin Mekkê mêvan bûn. Wexta emîn bûn ku ava Zemzemê li wir e, ji Hazretî Hecer destûr standin. Ji bo kulûr jiyana xwe berdewam bikin. Wê ji jivan re got eger ku li ser Zemzemê heq nebînin hûn karin bimînin. Bi vî awayî bajarê Mekke amade bû. Hazretî İsmail keçikek ji cürhûmiya wê zewicî. Dema Hazretî İsmail 30 salî bû bavê û Hazretî İbrahîm aleyhisselam hate Mekke'ye û got ku emirkirina Kabeyê ku bibe avayî heye. Berî ku Hazretî İbrahîm bê, dayîka me Hazretî Hecer 9 salî mir. Û li hicrê İsmailê hate veşartin. Û paş re avakirina Kabeyê dest pê kir. Hazretî İsmail aleyhisselam kevir danî, Hazretî İbrahîm aleyhisselam jî dîwar bihûnan. Kabe temam bû. Dema avayê Kabe xelas bû Hazretî İbrahîm aleyhisselam û Hazretî İsmail aleyhisselam wisa dua kirin. Ey Xwedayê mezin, ev beyta ku me çêkir wisa qebûl bike ku pêşkêşiya xulamtiya me ji te re. Ey Xwedayê mezin, muheqeq tu duayê me baş dibihîs û niyeta me baş dizane. Ey Xwedayê mezin, me ji xwe re xulam qebûl bike. Di ziriyeta me de Müslümanên ku ummet bigihêjîne. Emelên hecê pêş meke. Tobeya me qebûl bike. Şüphe tune ye ku yê ku tobeya gelekî qebûl bike û yê bi merhemet tenê tu ye. Paş re Hazretî İbrahîm aleyhisselam ji mirovan re emrê hece îlan kir. Hazretî İbrahîm aleyhisselam, Ya Rabbi, dengê min nagir ji te. Xwedê Teala got, tu deng bid, yê ku bigihêjîne ezim. Li ser wê Hazretî İbrahîm aleyhisselam derket ser çiyayê Ebu Kubeyş. Bi tiliya xwe yê şehadetê goyê xwe girt.
لباکور باشور روژاوا و روشلات بری خدا چار آلیا و سپیوی ای مروان رب و دیتنا بیت الله جوه فرس کریه دعوت رب خو قبول بکن ev dengehan geç her kese ku hac li ser wan ferze hac jî ji pênc şertên İslamê ye îbadetek hem malî hem de bedenî ye hac di wextê de rawastina li Erefatê û piştre gorî usul tewaf û ziyareta Kabeyê ye Xwedê teala wiha ferman dike beguman gesta herî pêşîn û ku ji bo mirovan hatiye avakirin وقت چاوکانیا برکت و هدایت جبو همو عالمان کعبه لمکه لوی دره نشانیان روشان و مقام ابراهیم هنه کی بکوی دره خودخه اهلیه او حق خودی لسر مروانه کویم بکاربم بچن زیارت مالا خودی جنان مرهب و مسلمان حق صحات و رشا مادی لجیه بن حج لسر وان فرزه لوره حج حق خودی تعالی لسر مروانه جبو کو حج لسر یکی فرض به حج شرط هنه yani جبو فرض بونا حجی حج شرط هنه راسته مسلمانی بالغی عقلداری آزادی زاننا فرزاتیا حجیه هبونا وقت بقاسی پیک آنینه حجی هبونا دباری بترا خو و مالباتا خو هبونا وسایت و خود جبو رویتیا حجیه گلک حکمت ده عبادت حجی ده هنه مسلمان دما حجه پیک دینن جوان مقام و درین پیروز پر استفاین مهوبی هلدگرن مسلمان کو نجات رنگ و زمان جهر جودانه جهر دره دنیای تین و جبو پیکانینا فرز حجه لکابه دگشن هف هم عبادت حجه پیک دینن هم هر ناستکن هم دبینن چی جوشی چی خروشی الحضور خودی تعالی بری خوددن بر به مالاوی ده همان دمی ده دل قیامه سکنن ده چن روکیه سری خواه به هوره داتین سر سجده توافا کافیه دکن پاشی جی آوا زمزمه و دخون او زمینه تینن بر چاف کو آوا زمزم نهین تین حضرت اسماعیل درکت و هری کو دیامه حاجر کتبو تشقلی کو بر آوه بگیره اوانا بر بچوان خواتینن او ودخون زمزم آوا شفای آوا پیروز لدنیای آوا هری بقای اما زمزمه لو رهاتیه گوتن به وره چیجی شفا نخوشه هیه مسلمان گاو که فرض حجه پیک دینن دکهیجن آرامی گاو لوی دریهی مسلمان جولات اند ناستکن و آگاهداری اند دستینن به عشق و شف باوایک و اسلامیت هم بیز دکن گاوا مروف بین شرطن اسلام هند به مروف بدل فرهی بخوا بهتر باورد به نو صدایه اف شرط اون باور کرنا جخوده و پیشتر اله نینه Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Resuleviye nimeşkirin, roji girdin, zikattan u heca Kabe'yi dil frehi u bixwe baveri çıqas hestin xoşin ne daye, çıqas xoşe ne daye. Eri kureye min geleki xoşe.